Mary, Mary, what you gonna name that baby? Mary, Mary, what you gonna name that baby? What you gonna call him, that holy baby? Slaves are we all and looking for a master. Why don't you call him Lord? Slaves are we all and looking for a master. Why don't you call him Lord? Mary, Mary, what you gonna name that baby? Mary, Mary, what you gonna name that baby? What you gonna call him, that holy baby? We like the sheep, need someone to guide us. Why don't you call him shepherd? We like the sheep, need someone to guide us. Why don't you call him shepherd? Mary, Mary, what you gonna name that baby? Mary, Mary, what you gonna name that baby? What you gonna call him, that holy baby? Hungry and poor, we need someone to save us. Why don't you call him Savior? Hungry and poor, we need someone to save us. Why don't you call him Savior? Mary, Mary, what you gonna name that baby? Mary, Mary, what you gonna name that baby? What you gonna call him, that holy baby? King of the world, we need someone to rule us. Why don't you call him King? King of the world, we need someone to rule us. Why don't you call him King? Mary, Mary, what you gonna name that baby? Mary, Mary, what you gonna name that baby? What you gonna call him, that holy baby? Why don't you call him Lord? Why don't you call him Shepherd? Why don't you call him Savior? Why don't you call him King? Why don't you call him King? Why don't you call him King? Ipatan eh. Hello. Kipaume nu Elizabeth le nu henema kuna chila guitarist hu apau Thadou amo akuna langei ta ngai num ta lunghel ta ega ngai savin mo zalin avel pathin thangwa nega piwin je tua abana chi na diu hi le program thin suna he chi hi het de konpun in makai pi diwitante tu na ma phat ga piwe Nobon sa vin nilha pa
Once again, Ninapa. Pakai lo pin dingin pathen ni zana vin bon chan ka ding leo han phat te. Thadou Veng Baptist Church Diphu Advent Christmas Night to be Prince of Peace. Aniko directly December 2023 ni iphan masangwa Christmas nilopi pathen chapa chang khat se ipaka Jesu Christa pen niko pathen lo pi na dinga Hello, kipao me dam hoi veng. It's dam hoi veng Thadou Veng sunga sop veng ti di dan he. Sop kolongi
Thadou Veng sub colony aku na damoi Veng aku na wa choi na la angai nung ta amon jong a Veng minu put na wa la sa hom na ma sa pe ni ding hen amo chunga vela ke pa thui phu ngovin tun achung la ho na ki wo chai ta wam na ki wo chai wa la tun chapa ho na ha loi tan kan ha loi ten na ki wo chai wa lai na hal ta vo Paching lo pina chang ta hen
Kipaumin nulun Marcia kuna va choina la ingai lata vin tua tun la he isai ma bangwa phailong the teacher sound system project adinga inei kham khamu tu khomna inei diu hen hechi ga nei diu masanga hen Thadou Veng kids choreography amo chuling ve sa ta leo phante lam che jing la ja hi offering bon na jong da nei pai pai diu he
na chẳng thôi su khi lâu na dingin chilai ja hen uzan ki vaccine sa pang ding ho khat ve min list kan sim tha de he koi ta bang thil kapin kamin om poi tiu ma jong la to ai ga su di di win tin phate chan na minu na ki ngai jogo chapang ho langa junior langa pasal ho na nga jogo Mr. Kaigin Sim Lovu, Mr. Hupgin Lane, Mr. Lin Goma Sitlo, Mr. Hao Chung Lin, Mr. Satlin Kipgen, Mr. Boy Chung Kipgen, Mr. Kevin Hang Sing, Mr. Lam Son Hao, Mr. Jabez Chongloi, Mr. Lin Gunlal Thadou, Mr. Gogo Lovu, Mr. Thangmin Sang Chongloi, Mr. Pao Min Sang Sitlo, Mr. Ngamun Hang Sing, Mr. Kubang Sim Lovu, Mr. Kakai Hang Sing, Mr. Boylet Chongloi, Mr. Joy Chongloi, Golang Gun Sing Sit, Go Sim Lojem, Kamin Sang Hang Sing, Akhan Mangjel, Zau Te Dongel, Kamin Sim Lojem, Angam Lovu, Thangza Sit Lo, Lamin Lin Hang Sing, Augustine Lovu, Ngamin Son, Ngam Thanglen, David Sing Sit. Jisu chapang ho pasal ho hivin numei hon simpi ninge lamzo zam lo vum hon noi sit lo hoi chung ai sit lo pi hoi sit lo zami sit lo kim chong hoi lo vum harlin hang sing alom chong loi mun kim thado nunga rut lo vum nunga nancy lo vum nunga nemin chong thado nunga hoi nun nem thado nunga hoi si chong loi nunga aching hang si nunga jasmine hang si nunga mary chong loi nunga vivian hovu nunga naomi hovu nunga anjuli hovu nunga rosni sing sit nunga kiki lojem nunga tiffany dongel nunga ading nunga ruth moi dongel nunga begnon nem dongel nunga cindy hovu nunga boy wal hovum chu chapang langa che he za cha tun senior group ma in sim ki ningate nunga cynthia hang sing nunga eni hang sing nulun nga si hovum nulun ningpi mangzel nulun ava hang sing pastor nu a pastor kuplen hang sing gulang thang boy dongel nunga boylam hang sing nunga bobi dongel nulun heading dongel nulun ava hang sing Agulang thang boy lozim, dikon sing sit, gulang mang boy sing sit, dikon Joseph dongel, dainanu lovum, helun lovum, hoy nehat, zatu senior la group A group B sim kininge, gulang paumin jem lozim, milun elgin lovum. Nulun boy nun hovum, milun isak hang sing, nunga ningpi hang sing, gulang Benjamin Chongloi, nunga neha hang sing, gulang Mosu hang sing, nulun nga nem hang sing, nunga Esther hovum, nunga Lucy hovum, Pua Pau Thado, nulun Kikim Sing Sit, nulun Kimling Sing Sit, Pastor Pau Chon hang sing, nulun Marcy hang sing, Chongbem hang sing, Sasang Sing Sit. Che nai. Ha? Nang minum daw na. Go saga go si mam che. Go lang gun sing sin in lo. Gun ki si. Ale. Ha? Hoi nu lo gum na. Aban chal kinutin
pathin wa choila ngai na ni ki deu hin tin nunga bobia ko na chijau te le ma pathin wa choila sa jau teng le chom cha thupi tun thai thupiu Prince of Peace kiti pastor kublin hang singa ko na ngai tha deu hin tin tun nunga bobi pathin wa choila seding ka ko ve Masa bena ho bumi te bonsa bin even Christmas se bai kin bolian tun ta phana kin sa din chuile Christmas se bai ka hin pe pe na bon nang le ni insu mi te